Ovih dana kod naselja na levoj obali Dunava građani postavljaju table na kojima je krupnim slovima napisano naselje bez kanalizacije. Bili smo na licu mesta i razgovarali sa meštanima o problemu na koji ukazuju. Razgovaramo sa Dragomirom Stankovićem, predsjednikom Udruženja građana komšija iz Krnjače. Vi ste upravo postavili, pored table sa nazivom mesta Krnjača, postavili ste i tablu naselje bez kanalizacije. Zbog čega? Pa da vam kažem, ova je tabla bukvalno podsjetnik svima koji obećavaju i sadašnjoj vlasti, svim budućim vlastima koje daju obećanja, da se čisto zna da su dali obećanja i da ta obećanja trebaju da ispune. Ono što jeste naš najveći problem, zaista rešenje kanalizacije koje se ne nazire, da uopšte imamo sigurnost da će biti urađeno i ovdje samo pokušavamo na taj način da napravimo pritisak na gradske vlasti da se reši taj problem kanalizacije koji je za nas toliko veliki, toliko naselje već se osjeća, problemi zdravlja, problemi svega, problemi kanala koji su fekalni, koji zaista prave veliki problem građana koji žive blizu njih, a odnosno sad je malko ne celo naselje već ozbiljno ugroženo i zdravlje ljudi, zdravlje svih nas. Ko je sve obećavao kanalizaciju? Pa da vam kažem, ja sam ovde realno i relativno nov sugrađanin. Ja sam ovde nepunih 3 godine. U ovo naselje sam se opredelio prvenstveno zato što i firma mi je s ove strane. Zaista ovdje imate još uvek većih problema za parkiranje. Vi ste za 7 minuta u centru grada. Tako da je naselje izuzetno i uopšte cijela leva obala izuzetno primamljiva za stanovnike. Ovdje su u zadnje vreme zidalo mnogo zgrada koje su bile bez... Ta infrastruktura ne prati tu intenzivnu gradnju i tako da je broj stanovnika povećan. Ali kažem vam, vrlo je zanimljivo naselje, interesantno uopšte za život. Međutim, poenta jeste u tome da uslovi ovde uopšte nisu dobri za život ljudi. Koliko je udaljeno naselje Krnjača od centra grada, od Trga Republike, recimo? Da. To je možda jedno od naselja koje je najbliže centru grada. Da, naselje, ono što sam rekao, vrlo primamljivo, vrlo blizu centra grada i ja mislim čak jedno od najbližih naselja samom gradu. A ono što sam htio da kažem, da ljudi, obećavanje kanalizacije ovde već je decenijsko. To jeste bio problem. Međutim, zadnju deceniju je ta intenzivna gradnja koja je napravila najveći problem. Recimo, od pre 10 godina ste vi na svim kanalima na levoj obali, to su kanali inače koji su upravljeni za odvodnjavanje i navodnjavanje njiva. Vi ste to poljoprivredno zemljište prebacili u građevinsko i zida se vrlo intenzivno, ali kanalizacija, infrastruktura ne prate tu gradnju i to je to što je poremetilo ceo sistem tih kanala i ti kanali pre 10 godina se mogli još uvijek da se i peca riba i da se, čak su se ljudi kupali do relativno nekog vremena, ali sad je to postalo totalno nemoguće i to mora da se reši. I jednostavno mi sad pravimo pritisak kroz ove neke akcije, table, proteste, samo da rešimo to pitanje. Bilo je rečeno prilikom označavanja početka radova na kanalizaciji, ovde je 25. februara, bilo je rečeno da će ova faza biti završena za 3 godine. Da li verujete da je to moguće? Da vam kažem, ono što jeste, to je 2019. godina koja ja pamtim, ali ne želim da je pamtim jer jednostavno ljudi brzo zaborave, jeste da smo mi imali obećanja još tada i gospodina Vesića, međutim, evo samo jedan detalj. Mi smo sad, za ovih 10 godina, je izgrađena mreža u oko 9 km. U tome, ta mreža još uvek nije priključena, niti funkcioniše. Znači, kad gledamo
kad gledamo rokove, za godinu dana dobijemo kilometar mreže, koja još uvijek ne funkcioniše. Znači, kad bi tako gledali, znači, Leva obala ili samo naselje Krnjače bi bila rešena tek sa 100 godina, što je izuzetno. Tako da ja ne mogu da kažem da ne verujem da će biti nešto urađeno, ali želim jednostavno da vršimo pritisak da ono što su date reči i obećanja bude završeno kako treba. Da, i pre 3 godine je obećano da će uskoro biti završena ta faza i da će ljudi dobiti kanalizaciju u naselju Braće Marić, ako se ne varam. Tako je, međutim, evo, još uvek Braće Marić ni jedna jedina kuća nije priključena. Braće Marić imaju veliki problem i tamo se počele da se zidaju zgrade. Sve to oko tih zgrada smrdi, jednostavno ljudi tamo nemaju prijatan i normalan način življenja u tim naseljima i bit će sve gore i gore. I dalje imaju septičke jame? Pa pazite, septička jama kao takva i kad je reč o privatnoj kući i tom porodičnom stanovanju, ona nije problem za kuću, ali za zgradu jeste veliki problem, jer svaka zgrada sa tom velikom septičkom jamom zgrade ne mogu da izdrže. Drugo, što je ovde predviđeno zidanje zgrada 2 sprata plus prizemlje, a ovde svaka zgrada prelazi taj gabarit, zgrade su otišle na 6 spratova, na 8 i to je taj veliki problem. Znači, te septičke jame ne mogu da prosto da izdrže kako se zove, ne mogu da izdrže taj priliv fekalija u njih. I ako bi se ovim tempom koji je obećan čak i krenula izgradnja, pošto je ovde sada reč samo o jednom delu naselja Krnjača, koliko bi vremena trebalo da se završi čitava kanalizacija na levoj obali Dunava, otprilike ovako po nekoj proceni? A da vam kažem, kad bi se zaista radilo kako treba, to bi se rešilo do 5 do 10 godina, moglo bi da se reši pitanje svih ovih naselja malo većih od Krnjače, Borče, Ovče i Padinske skele. Međutim, ovaj tempo kakav je do sada bio, ja sam rekao da to će nam trebati samo 100 godina da bi samo Krnjaču pokrili sa kanalizacijom. I šta vi očekujete, šta možete na kraju ovog razgovora da dodate, da kažete, da poručite? Pa mogu da poručim da ćemo se boriti da što pre da dobijemo kanalizaciju. Pazite, sve je lepo, digitalizacija, napredak, ali pre digitalizacije ja sam za kanalizaciju. Nalazimo se pored table koja govori o radovima na kanalizaciji u Krnjači. Šta možete o tome reći? Svaki izborni ciklus u Beogradu ili na opštini Palilula otpočnemo početkom radova na izgradnji kanalizacione mreže u Krnjači. To prosto za građane leve obale Dunava predstavlja jednu uobičajenu temu, a konkretno do sada nijedna stvar po tom pitanju nije urađena. Potpisani su razni ugovori, razne namere, ali konkretno mi samo dobijemo određene cevi koje su postavljene i nakon izbornih obećanja i nakon izbora, nakon pobeda, jednostavno građani leve obale Dunava postanu zaboravljeni. I mi kao građani apelujemo na sve ljude koji žive na levoj obali Dunava da moraju da uzmu stvari u svoje ruke i da pokažu da i ovde žive Beograđani i da treba da budu jednaki sa svim drugim stanovnicima grada. Neophodno je da znamo šta su nam prioriteti. Prioriteti su da svako u Beogradu ima rešenu infrastrukturu, rešenu vodovodnu mrežu, rešenu kanalizacionu mrežu. Ovo je pitanje zdravlja, ovo više nije pitanje ni politike, ni političara, ni izbora, ni bavljenja politikom. Ovo je pitanje zdravlja velikog broja ljudi. Na levoj obali Dunava, konkretno u Krnjači, živi 50.000 ljudi koji nemaju rešene osnovne egzistencijalne stvari što se tiče infrastrukture, odvodnih kanala i svega drugo. Danas sve to služi kao jedna pokretna deponija u koju se ubacuju stvari i koja dalje ide i završava u Dunavu. 25. februara je označen početak radova na kanalizaciji u ovom delu Krnjače i to na ovom mestu. Šta se posle toga dešavalo? Da li je bilo nekakvih radova? Šta se odvijalo?
25. februara je ovde napravljen veliki događaj koji je medijski ispraćen i koji pokazuje da su počeli radovi. Početak radova ne predstavlja ništa ako se stavi traka na kojoj piše pažnje radovi i isporuči nekoliko betonskih šahtova koji apsolutno nisu ništa. Mi nemamo mehanizaciju ovde, ovo je lokacija koja je jako mala gde su cevi FI 200 postavljene, a po dubini, po ulicama, apsolutno ništa nije urađeno. Kako građani žive sa septičkim jamama? Kako to izgleda? Pa kao što sam vam i rekao, to je pitanje zdravlja. To je pitanje da li ovde deca mogu normalno da rastu. Pored toga što je zatrovano zemljište, pored toga što imamo problem sa odvodnim kanalima, odnosno kanalima koji služe za fekalnu, odnosno za površinsku vodu, sada su to fekalni kanali, imamo problema i sa zdravljem, odnosno udisanjem tih isparenja, pogotovo u vrelim letnjim danima, koji predstavljaju zaista jedan neprijatan miris i definitivno utiče na kvalitet i odrastanje dece zato što su povećani slučajevi i bronhitisa i ostalih upala respiratornih organa. Vi se zalažete da leva obala Dunava dobije posebnu opštinu. Da li bi to možda bilo rešenje ovih problema? I objasnite nam malo taj vaš cilj za koji se zalažete. Leva obala Dunava danas predstavlja mesto za život preko 180.000 ljudi. To po popisima nije utvrđeno zato što je dosta zgrada nelegalno sagrađeno. To komplikuje situaciju za elementarne životne stvari. Mi sa leve obale Dunava se zalažemo da svaki građanin Beograda bude jednak. Da mi na levoj obali Dunava u Krnjači, Borči, Kotežu budemo jednaki sa građanima na Vračaru, na Zvezdari, na Starom gradu. Zato je neophodno da ovaj deo Beograda dobije sopstvenu jedinicu lokalne samouprave gde će građani neposrednom demokratijom pokušati da odlučuju o pitanjima koje su od njihove važnosti. Da imamo predstavnike i da možemo da se zalažemo za rešavanje konkretnih pitanja kroz institucije. Jer ako imamo opštinu u Takovskoj ulici, a neko treba da dođe iz Jabučkog ili Gogonskog rita do Takovske ulice, to predstavlja veliki problem. Mi želimo da imamo sopstveni budžet, da odlučujemo kako taj budžet treba da bude potrošen i da samim tim rešavamo direktno pitanja koja se tiču građana ove strane Dunava, odnosno ovog dela Beograda. To može da se postigne kroz promenu statuta grada, što uopšte nije komplikovana procedura, samo je potrebna politička volja i potrebno je da neko razume da i ovde zaista žive ljudi i da ne treba da služe samo u predizborne svrhe i u dobijanje glasova na izborima, nego da se rešavaju suštinski problemi svakog pojedinca ovog dela Beograda. Da li mislite da bi tada bio lakše rešen i problem kanalizacije? Pa apsolutno da bi. Kanalizacija jeste infrastrukturni projekat za koje je neophodna saradnja i gradske i republičke vlasti, ali svakako da opštinska vlast može da doprinese tako što će znati koji su problemi građana i znači gde su prioriteti. I na samoj tabli nisu istaknuti ni početak radova, ni kraj radova ovog projekta. Znači, ova tabla služi samo za zamazivanje očiju i može se desiti da posle izbora ova tabla bude sklonjena, da se ovo bude uklonjeno i da za 4 godine ponovo pričamo u istim temama. Isto tako, mapa izgradnje kanalizacije je nacrtana potpuno paušalno. Nisu najbitniji delovi Krnjače zastupljeni. Ovde su samo par ulica prikazane kao crvenom bojom da treba da bude rešeno pitanje kanalizacije, a ostali delovi Krnjače jednostavno ne postoje ni u planu. Jeste ovo kao prva faza, odnosno faza 1A, ali jednostavno mi hoćemo kao građani da imamo uvid koji su ciljevi, koliko je para već uzeto na kredite, da se ovo pitanje reši i gde su ta sredstva potrošena. Tako da to možemo isključivo da postignemo ako imamo jedinicu lokalne samouprave koja je direktno posvećena ovom delu grada. Zato što, kao što sam rekao, broj stanovnika koji je trenutno na levoj obali Dunava zaista premašuje mogućnost da se pitanja rešavaju na nekom drugom mestu, a ne na levoj obali Dunava. Anice, vi živite u neposrednoj blizini ovog kanala. Jeste. Kako je živeti neposredno pored kanala? Katastrofa. Katastrofa. Sami vidite šta je ovo.
Šta da vam kažem? Odrasla sam ovdje. Pored kanala, kanal je bio uvek čist. Kao dete sam se kupala u kanalu, jela ribe iz ovog kanala. A sada? A sada? Sada je katastrofa. Šta se osjeća? Miris, vidimo Smrad. smeće. Smrad. Pa sva kanalizacija je u kanalu. Sve ove zgrade okolo, to je sve u kanalu. Šta da vam kažem? Vi ste ovdje napravili mostić da biste mogli da dođete do kuće. Do kuće, da. Imali smo to od 57. godine, ta kuća postoji. Imali smo prvo most, samo pešački onaj. I to bio stari, pa smo kupili na Adi od jednoga ceo onaj most onako. Onda smo mi finansirali sami, pravili, moj pokojni otac je pravio ovaj most. Međutim, 4 poplave su ga uništile, razumete? Ja sam molila u opštini, išla sam u opštinu, kad su ovi radili prugu, oni su zatvorili kanal, išla sam tamo da kažem malo ljudi, jeste vi normalni, meni je voda u kući, ja sam sav parket skinula, evo da uđete u kuću, meni su pločice, ja sam sama finansirala, kuća mi je bila osigurana. Oni su rekli nije to vremenska nepogoda. Pa šta je bilo? A svo ovo smeće, ko to baca? Svi. Evo, najviše bacaju deca i to trče od devojčice, bace one kese i brže pobegnu. Ja ne mogu da trčim ni za kime. Prvo, ja imam 68 godina. Bolesna sam. Imam 300 bolesti. Razumete, evo sad sam mršava, sad sam štitna žlezda mi je kontra sad uradila i sad sam se natovila. Ovo je sve naduvenost. I sve. Ćerka mi je bolesna od MS-a. Zet bolestan. Imam unuka, studenta, igra vaterpolo i radi 4 sata u Ideji. Dete. Znači, on je mladić, 22 godine. A zamislite sad da dođu mu devojke, Jel ovo nije strašno? Da li iko ovo čisti? Ko čisti ovaj kanal i kada? Ja sa mojim čovekom koga plaćam sam do sad čistila. Ove godine on treba da operiše oba kuka. Nije mogo da dođe da mi ovo očisti, ali zato mi koliko možemo čistimo. Ali ne možemo mnogo. Evo ja ću sad da se spustim sa čizmama i ono tamo da vučem kao budala i da se mogu i da se okliznem, da padnem u kanal. Držim se za ovo šiblje, granje. Sve je to bilo lepo sa ovim tujama ograđeno, međutim tuje su propale kako je ove poplave bile. Kažem, meni kad su bile poplave, samo je moj pokojni sestrić išao u ovim čizmama i prenosio mog pokojnog muža preko, jer on je vodio knjige, radio je kao knjigovođa, prenosio ga preko, jer je most bio ovako, na njemu voda. Normalno da je propao. A kako je leti kada ima i komaraca i toplote? Ne pitajte. Katastrofa. Još specijalno kad ovi povuku, oni su ovdje ugradili neku pumpu, kad oni povuku s tim pumpama ovdje, evo tu voda non stop teče. Kanalizacija mislite? Da. To je neizdrživo. Mi imamo lepe terase, mogli bi da sedimo. Ne možeš da sediš leti. Pa šta bi bilo rješenje? Šta vi mislite? Šta treba da se uradi? Pa kanalizacija. Ja sam za to koliko god treba da se plati. Samo da nas reše ovoga i da mi opština, hoću da idem, da mi pomogne opština da taj most sredim. Ja finansijski to ne mogu sa mojom penzijom od 36.000. Vi dugo živite ovdje. Ko je sve obećavao kanalizaciju? Koliko dugo se priča o kanalizaciji u Krnjači? Znate, u kanalizaciji se priča malte ne od kad pamtim za sebe, ali najviše se pričalo kad se metro uradio. Tad su dolazili novinari iz celoga sveta. Ovde su stajali i oni su rekli kako su oni dali pare da se uradi kanalizacija u Krnjači. Tamo su oni odradili kanalizaciju, ali ovdje normalno niko nije.
Svi sad to, ja ne mogu, to su usta pusta koja govore, otkud ja znam, kaže pare su otišle za podzemne garaže u Skupštini. Od metroa što se dobilo, jer taj prvi metro je urađen u Krnjači. Šta da vam kažem? Jedino rešenje kanalizacija, kanalizacija, kanalizacija. Pa može tu da se, oni su dolazili pa su govorili, može tu da se odradi, da se povuče. Moj brat je nekad radio u Sibnici i on zna, razume se, razumete. I on kaže, pa tu može da se napravi ona pumpa koja će da povuče. To nije nikakav problem. A zar ne bi to trebalo da održava država, da kanali budu čisti? Znate kako kažu ovi iz Sibnice? Prvo ne plaćaju ih, a drugo kaže ovo je super što se ovde zadržava jer da to ide tamo da povuku pumpe. Oni sad ne rade pumpe, uopšte ne uključuju jer radnici bi morali da čiste ispred pumpi. To bi se sve zdravo zadržalo ispred pumpi. I njima je ovo bolja solucija. Ona neće ni da izađe iz onih kola. I sve. I tu neki nameštaj tamo bio bačan. Šta se... Otkud ja znam ko je? Neću ja da dežuram. Ko baca? To je to. Strašno. Strašno. Vidljivo je da, što su i naši sagovornici konstatovali, i sami građani doprinose ovakvoj situaciji, jer je smeće razbacano svuda po naselju, a sve to najčešće završi upravo u kanalima. Nalazimo se u Kotežu, također jednom od naselja na levoj obali Dunava i razgovaramo sa Milošem Kurjakovićem, predsjednikom udruženja Dunavski venac, jednaki sa svima. Ovdje u blizini nalazi se tabla koja govori o sanaciji kanala i kao prevencije od poplava. Zbog čega smatrate ovu tablu i ovo mesto važnim? Važno zato što je ovdje obećan početak tih radova koji nije ispunjen. 2019. je obećano i dan danas to sve stoji kako stoji. Sada kreću novi radovi iz Krnjače, a mi i dalje čekamo. Da li čekamo sada prođu izbori, pa da čekamo sljedeće izbori ili će stvarno biti, niko od nas više ne zna. Niti veruje u tako nešto. Kakva je situacija sa kanalizacijom u naselju Kotež? Pa loše. Znači kad god su kiše, izliva se, osjeća se neprijatan miris fekalija. Znači stvarno sramotno da neko u 21. veku jedno naselje koje je vrlo blizu centra grada živi u takvim uslovima. Čitavo naselje nema kanalizaciju ili neki deo ima? Jedan deo mislim da ima, ali uglavnom je ovako. I kako to izgleda, kako se izlazi na kraj sa septičkim jamama, na koji način to stanovništvo rešava taj problem? Pa oni to čiste s vremena na vreme, ali eto imali smo priliku da gospođa koja je malo protišla na autobus je iskazala svoje nezadovoljstvo samo što je čula naš razgovor. Tako da to sve bukvalno ostaje na nama. Da sami čistimo, ulažemo sami sredstva i snalazimo se kako go znamo i umemo. Ko treba da održava ove kanale? Inače, cela leva obala Dunava zapravo prošarana ovim kanalima koji su povezani i sa Dunavom. Tako je. Pa to bi grad trebao, mislim, da održava. A pre toga, znači, opština ispred svega toga, znači, da stane, da kažem, u zaštitu nas koji živimo sa leve obale Dunava. Vidjeli smo da je jedan deo kanala relativno čist, dok je drugi samo nekoliko metara dalje neočišćen. Pa da, onaj kanal preko puta pokazuje u stvari kako se radi. Znači, mi kad smo ovdje održali taj miran skup upozorenja, gde smo se okupili i iskazali, znači i prebrisali tablu koja je među vremenu okrečena, da ljudi vide kako se radi i dok smo stigli. Znači, sljedeći dan su došli ovde. Ko je došao? Došli su ljudi u plavim prslucima, što je interesantno. Došli su sa nekim bagerima, kamionima, znači postoje slika, ljudi su ih slikali. Počistili su ovaj kanal i sljedeći dan više niko nije dolazio. Kada je to bilo? To je bilo odmah posle naše inicijative za pokretanje. To je bilo negdje 19. februara. I šta je rešenje po vama? Šta očekujete? Rešenje po nama, mi idemo dalje. 30. marta pravimo miran skup dole u Krnjači gde su započeti radovi na kanalizaciji, jer vidimo da to isto također stoji. Znači, bukvalno se zemlja prekopava s leve na desno i nigde se ništa dalje ne dešava.
probat ćemo opet mirnim putem da ukažemo sadašnjoj vlasti da bi trebalo nešto ozbiljnije malo da se krene sa radovima, a ne samo obilaskom naselja, a sve i dalje stoji kako stoji. Koliko dugo živite u Kotežu i kojih najranijih obećanja se sećate, kojih prethodnih vlasti? Koliko znamo, svi su obećavali kanalizaciju. Pa svi su obećavali nekako kad dođu dotle, tu se svi nekako, da kažem, sapletu. Nije nemoguće uraditi, znači mi kao udruženja građana imamo neki zajednički jezik, skupili smo se, organizujemo zajedničke sastanke, pričamo o tome, znači postoji način da se to reši. Zašto to tako stoji, ne znamo, a da imamo volju i želju da to istiramo i da to uradimo jednog dana svi zajedno, mislim da ćemo uspeti. To je to, samo ko je voljan 30. marta, znači u Krnjači, neka dođe kod pekare Goč, bivša Raiffeisen banka, tu ćemo biti stacionirani u 5 sati i održat ćemo svoj mirni protest. Inače, u Krnjači su 25. februara ove godine zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i ministar građevinarstva Tomislav Momirović označili početak radova na izgradnji kanalizacije na levoj obali Dunava. Kako su najavili, kanalizacionom mrežom biće obuhvaćeni Krnjača, Ovča, Borča i Kotež, kao i sva druga naselja. Radovi će, prema njihovim rečima, biti završeni u roku od 3 godine. Vrednost projekta je, kako su precizirali, 55 miliona evra, od čega 20 miliona obezbeđuje grad, a preostalih 35 miliona je iz kredita Evropske investicione banke. Najpre će, obećano je, biti izgrađeno 6 km kanalizacione mreže u Krnjači sa 320 priključaka. Tada je najavljeno i da će najkasnije do 1. marta biti raspisan tender za izgradnju 80 km mreže, koji će biti finansirani novcem iz kredita Evropske investicione banke. Naša ekipa je na mestu gde je označen početak radova zatekla 1 bager i nešto nabacene zemlje. Građanima leve obale Dunava ostaje da prate da li će bar ova obećanja konačno biti ispunjena. A na ovaj problem ukazuju i stanovnici Padinske skele, koji su također postavili svoju tablu na ulazu u naselje.